Bok, ja sam Tihana iz agencije Portun i danas vas želim upoznati sa divnim stanom u Starom gradu. Ovaj šarmantan stan se smjestio u samom centru Rovinja te pruža očaravajući pogled na more i starogradsku jezgru. Stan se nalazi na drugom katu tipične kamene kuće koja je izgrađena tokom 18. stoljeća. Proteže se na 52 kvadrata i sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje i blagavaone, jedne spavaće sobe, kupaonice i dodatne prostorije sa izlazom na terasu. Stan je renoviran u 2020. i obzirom da je namješten, odmah je spreman za useljenje ili iznajmljivanje. Do najbliže plaže ima svega 10 minuta šetnje, a do glavnog gradskog trga može se doći za svega 3 minute. Iako je lociran u Starom gradu, ne trebate se brinuti oko vašeg automobila, jer je parking smješten na svega 80 metara od stana. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.